Ola ko ia ko se fulu lima. Le wo fa le paki le ko se fulu lima. Le wo fa le paki le. Ola ko ia ngama le pe le because anga fa pe lo ke lango ngo inga ma fa continue on ya o mo le lima ka sanga la ko tu. Saka taunga ka ma fa ya mai fia me ma lauli ka ma fa ku fa kas te feio. Te feio. En ola ko fa pule ko malo. Ai mana tuola. O le si ba nga yo to silfia sa mo wala ngor fa di ro le o ngor ba nga le. O le nga sai ni o mai le fa ko nga fia me original letter. Yeah. Nga sai ni o mai na me re o fa ko o le mai fa pe ni ka ko kala mai. Ai nga lo ya na ko o le mai mo sa mo. Nga sai ni fo i mala ti mu ia. Sai ni ma ba lasi. Sai ni o mala ba. Ile kusira a le la ko ka ko nga o le fa ko nga. Ai nga o fe au mai fia me. Ofa lo ia ma ka vale ofa ia ma kofi mingi ska ma fa ko mo winga liu lo ina ai la ni ma ngro kia ma yer sa mo ma to fi fa be fa ba ka no ia fa me ma fa me o ma to ta si le vai ma mo te fi fa ta vali a to mai to fa to tuanga ma te mana na o esi ma to be ya ku mo ma ko nga renga wa ka ma pa nga na fu ana ko nga le nga ba ko o ya fi me e ile la kala sa mo se ka ile mingska sa ina lo sul lima le e la ka kana kala me ke o pa ko nyisila o le si foi la sa sengi le kusila o ke le ka wangi mo a kala fa me ke inga ua faile one on one na le mingska le ma fia me fa lo fia me ai lo yo le la beselo ka vale ma me umai ya o fiula la o lima ko dos fulu le fa ka kalima a fi silima i ile le ya o ko ngai fa ko ka vale lo nga le selo ka vale la le sa ka vale it's a taula la ngor timing it's a revealing time yes wa ka mo fa no e ka ka ngai loi ku malo o ai ku wa ka ka ye ko ki ka mo fiku le la ka foi ko pelo o to o tanga te fi fa me le la ka ki ha mo be se sa nga fa pe lo ki fa mo inga le paki ma fi ngalo ka ku paru ka inga yo pe abe ese ka ba ku mawa mala ko ma ko va re sa mo o la ko me le fa ni o me le fa pa o pa o nga ma ka la ko re ko o nga ma ko ka la ko ngalo ngala lo ko pa mi ari le ni be ai mo fa se la ko fa mai o la ko o me nge ka lo ye pe a o ma pa. It would be interesting to have a pengi ai o mai fa ngale fa se pa kan mo po se debate publicly I say fasilia boy e ko ngala le ia lautimulia do you think ole avingi ole ngofo yo fia me mal ko lima le sang ngofo yo le impaki was lawful very simple question and ata pe mai o le ala fa please refer ula fanga fanga palo ata pe mai lo unlawful so why did you support it you know ko inga fasilina na fasilisa o because o inga lo sa o ngala ngolo inga le mea e fa soli kula fungo